आकाशवाणी इम्फाल निंगथौजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुर भोट खोमबगी मतम लोइगदबा नोमखक्ता ngaisilakpaga loinana राजनीति दलसिंग अमसुंग मिरेपसिंगना वोटरसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबा अयोगी थाकता होटनरी राज्य असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेप्तना हेनगलकपदगी पुन्ना पॉजिटिव ओइबा मसिंग 19,994 सुरे नाबा फबगी चांगना चादा 40.3 लैरी बिहार अहम सुब अरोब तांककी विधानसभा मिखलगी भोट खोमबगी थबक हयेंग लोइरगनी अमसुंग हक्सेल मंत्रालयना हाइरी लेबाग असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग चादा 42.9 यौरे लेबाग असिना मालेमगी लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लांथेंगनरी लमदम असिगी मियामना सकखंगनरबा मियोय कयानसु लांथेंग असिदा माइ पांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल गी ईपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिकमंगना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट 6 लापनना लैनबा माइ मिट अमदी खुचा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरी फिल्म एक्टर अमदी डायरेक्टर खेत्रिमयुम तेज किशोरना मियामदा तौबा अपील खेत्रिमयुम तेज किशोरना मयाम खुरुमजरी लेप्तना संदोकपा हेंगलकलिबा कोविड-19 लाइसेस सिगी येंगलगा लाइना सिगी वायरस तगी ngaktoknabagidamak aikoi khudimakna niyom ohum khak ngakna chatminasi ahanbada yumdagi mapan hek thorakpada face mask upsi ani shubada mi amaga gi marakta foot 6 ki social distance soidana thamsi amadi ahum shubada saponatraga hen wa sijinaduna toina khutsa hamdokpa matam khudingda kawroisi थाजबियु अमदि निंगसिंगबियु कोविड के ngaktoknaba vaccine puthorक्रि फावबदि सेक्शनबदि हेना फब हिदाक लेते अखोय खुदिमकना मसिंगाकना चटमिनसी अमुकना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर विधानसभा केंद्र मरिगी मरकी मिखलगी भोट खोमबगी मतम लोइगदबा नोमखक्ता ngaisilakpaga loinana राजनीति दलसिंग अमसुंग मिरेपसिंगना वोटरसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबा अयोगी थाकता होनरी मिखल असिदा मिरेप थागतलिबा दोल अहुम बीजेपी कांग्रेस अमसुंग एनपीपी ना मखोगी स्टार कैंपेनर कयागा लोइनना कन्ना वोट खोमले मिखलगी रैली मीटिंग अमसुंग पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कया पांगथोक्तुना कन्ना वोट खोमनरी बीजेपी की ओइना दोलगी लुचिंगबा अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह अमदी नेदागी कन्वेनर अमसुंग असम की हक्सेल मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मना ngarang केंद्र खरदा भोट खोमखी कांग्रेस लुचिंगबा अमसुंग हानगी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह अमसुंग दोलगी अतै लुचिंगबा सिंगना दोल असिगी मिरेपसिंगी दमक भोट खोपखी हंदकता एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग मेघालय की मुख्यमंत्री कोरनाथ के संगमा लाक्तुना दोल असिगी मिरेपी दमक वांगोइद वोट खोमखी ममांगी साधारण मिखलदा कांग्रेस की टिकेट कारखिबा एमएलए मरी फम थादोखिबदगी मरकी मिखल असि पांगथोकपने सरकार पारिबा बीजेपी ना केंद्र अहुमदा मिरेप थागली अमसुंग अमदना इंडिपेंडेंट मिरेप अमबु सौगतली मपुंगबा विरोधी दल कांग्रेस ना सीट मरी मक्ता मिरेप थागली बीजेपी की सरकार पाइमिनरिबा एनपीपी ना मिरेप अमा थागतली मरकी मिखल पांगथोकदौरिबा विधानसभा केंद्र सिंह अदुदी थौबाल जिला की लीलोंग अमसुंग वांगजिंग तेंथा इम्फाल वेस्ट की वांगोय अमसुंग कांगपोकपी जिला की साइटूनी थासिगी तरेता वोट थादनगनी अमसुंग तरादा वोट मसिंग थीगनी मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेप्तन हेंगलकपदगी ngarang numidang wairam फावबदा पुन्ना पॉजिटिव ओइबा मसिंग 19,994 सुरे अमरोमदा नाबा फबा मसिंग 15,950 यौदुना नाबा फबगी चांगचादा 40.3 लैरी लैना असना सिकिबा मसिंगना सामा 40 सुरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ngarang numidang wairam थोकपा चिरोल अमदा हाय हौखिबा पुंग 20 दा मी 150 नौना पॉजिटिव ओइरकी अदुगा मी 138 ना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौखिबा पुंग 20 दा नुपी अमा यावना मी 3 लैना असिना सिकी हौजिक एक्टिव केस 3,538 लैरी मरगसिदा बिष्णुपुर जिला की डेप्टी कमिश्नर ना उलौ मयाई लेकाई मोइरांग कोंजेंगबम लेकाई वार्ड नंबर 2 अमसुंग मोइरांग बाजार वार्ड नंबर 3 कंटेनमेंट जोन ओइरे हाने लाउथोकरे मफम सिंग असिदा मी 5 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी कंटेनमेंट जोन ओइने लाउथोखिबनी नोने जिला की खौपुम पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा गुइगाइलोंग खुलदा ngasi अयुक मसक खंगदबा हकचांग अमा
irang turel da tawtharakpadagi khunjasingna lokhatle aikoi paumina hai asibadu handakte Imphal Jiribam National Highway gi tawbam khulda irang turel gi thong tatun tasin kiba truck adugi driver oiramba yai hana khanari tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Bihar da ahum suba masung aroiba tangkaki Vidhan Sabha mikhalgi vote khomagi thabak hayeng loiragani tangkagasida Kishanganj Katihar Madhepura amasung Supol yauna jila 15 henbagi Vidhan Sabha Kendra 79 da tha sigi tareta vote thadanagani tangkagasida Balmiti Nagar Lok Sabha seat ki maraki mikhalgi vote chu thadanagani BJP RJD amasung Congress ki makok thongba luchingba singna mikhalgi meeting kaya da wa ngangli Rashtriya Lok Samta Party amasung Hindustani Awam Morcha yauna lep dol singi luchingba singsu mikhalgi rally amasung road show kaya pangthoknari Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati uduna hayeng Virtual Global Investor Roundtable gi mifam pangthoklagani Roundtable asi Selthum Mantraloy amasung National Investment and Infrastructure Fund na sinbani masida malem gi sel thadariba singa Bharat ki lalol itiki lusingba singa sarkar gi khwaidigi wangba thak ki warip lawba mioi sing amasung Financial Market Regulatory singa akhanana wari shanagani Selthum Mantri Selthum gi Rajya Mantri RBI Governor amasung atai masak naiba mioi kaya saruk yagani Haksel Mantraloy na haidi Lebagasida COVID-19 nabadagi pharakpagi changchada 42.0 mapan yaure aduga apunna positive oibagi changna chada 3.3 oire Sayol gi oina positive oirakpagi chang asi chada 3.3 ni aduga nomugi oina positive oirakpagi changna chada 3.3 ni ngarang numidang waram paumi singda wangang bada Health Secretary Rajesh Bhushan na hai mi lakh 10 da positive oibagi masing asi 5,500 ni Housing active case lakh 5,000 rom leiri Health Secretary na hai hoki ba sayol tarieta sayol gi oina nauna positive oirakpagi changda yamna hantharakpa ure October thaga yengna bada November horokpa sida active case wangkhalakpa rajya khara yauri Manipur da han active case 2,000 gi changda leramba du housing 3,300 da leire Delhi gi na 63 dagi 1,63 da hengatle Kerala da 1,63 gi 1,33 da hengatle Meghalaya sarkar na rajya duda manamasing amasung champra komla na jingbagi pothok hengat hanaba East Khasi Hills ki Jongsha amasung East Garo Hills ki Dawagreda Center of Excellence ani linglagani Center sing asina rajya dugi lawmi singi senthok hengatan beta chawna mateng panglagani Center sing asi Meghalaya da Indo-Israeli Collaborative Horticulture Project ki saruk ama oina lingkhat kadabani masi Mukhyamantri Kornat ke sangmaga ngarang silong da Israel gi Ambassador Dr. Ron Malka ga unabada yanakhibani Meghalaya da Power Quality amasung Power Distribution Network phagathanaba $1.3 lakh 19 gi loan piba Asian Development Bank na yare ADB gi Senior Energy Specialist for South Asia James Kolatharas na hai Power Distribution Network matamga chunana semgatuna phagathangadaba project asina rajya sida mai piba gi thabak amasung yenthokpada selgi kanaba phanganba ngamlagani America da anoba Rashtrapati khanaba vote thadanari Mikhalasida chang yamna wangna voter sing thongnarakpa ui hairi hana voter koti 10 rom advance voting da vote thadanakhre Rashtrapati phamgi damak Republican Party ki Donald Trump amasung Democratic ki Joe Biden na hakthengna lamba thengnari mikhalasi ahan boina COVID laichet marakta pangthokpani adubu chaliba sahi cha sigi oina America da voter khwaidigi masing yamna thorokpa mikhal oibagum tauri loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa Foot taruk lapna na leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahum asi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba pau amukhana Manipur da vote khombagi matam loigadaba noma khakta ngaisilakpaga loinana rajniti dol sing amasung mirep singna voter singi pungning chingsinnaba ayobi thakta honari rajya sida COVID-19 positive oiba leptana hengalakpadagi puna positive oiba masing 18,993 sure Naba pabagi chang na sada marfu dasmik ahumari da leiri. Bihar da suba masung aroiba tangkaki Vidhan Sabha mikhalgi vote khomagi thabak hayeng loiragani amasung Haksel Mantraloy na hairi. Lebagasida COVID-19 na nabadagi pharakpagi chang sada marfu 2.0 yaure pauloijare.